Sathumela njalo ke mntwana ekhaya asithabulula umkhumbulo. Ke wazibuza ukuthi ngengiziphi imfundo zokuthoma ezaba khona ephasini zathoma zafundwa. Zimfundo ze-literature lapho ekufundiswa khona ngelimi. Zimfundo zembalo. Iye zona imbalo lezi bokuthi kazi zibuyaphi imbalo lezi zisibetha kangaka. Cala msikuthiwa imbalo lezi zathoma ukuba khona lapha eMesopotamia. Kuyindawana lapha ke ehlani kwe-Iraq neSyria. Thiwa lapha kwavela khona i-Babylonian algebra. Sikhuluma nge-algebra la abo 1 + 1 is 2. Bese ke ngeGibhithe khona nge-Afrika apha e-Egypt kwathoma kwafundiswa imfundo zegeometry. Anga emkhanyweni uzwe amandla ikwekwezi FM izinto zimoto yo ikuphethe butshelela bukhanya ba